Hello, Tuni Kuki News in Vizose na bon chawin lem ni vin Tuni 25 February 2026 ahita in Tunin jong gamsung thuso ja chom ho hin sei huitin tu lai Manipur gamsunga mi phalhem ho agam anam kiloi khom na a not thama hon Tuni ahi azat thu ahin sei ve ti ho jong hi mu ahi in ngi chi chung chang holim na ho jong in nei deu chule thu dang ho ga het lowa poimo ta ho jong i chanam khana ahung umin hi che ho jong hi hin seo hi tin i topic diwa in ta do chu a hi la Kuki gam sunga kon ki pam pai a hi tai ti a KHIPC in Thuphon a hi nei na ho jong hin veo hi tin asang ka sar le rohan ki ti pa hi theme ki chu in tu le tu ai social media na sata in kidem to na bol hone ti jong hi mu a hi in he theina divin ipj akidem to hlon ham a hi lo le ipi bola hi chi chan ge hung ham ti ho jong hi he theina divin abailam thei pe na hin sai god de wa hi tu ni chun ar ho makaina a Chandil district langa jong hi naga le Kuki ti chu hi chi Chandil gamsunga cheng milong ho le Kuki ho civil society ho ana ko khomovin khat le khat ki ka a kita san to ding le khat le khat ki ka a ki chamta a hin khoman ding dan ho hi ar hon hi ta cho holim na an nei khomovi ti ho jong hi mo a hi in tu le tu a hi alanga hi ivet na hi le I gamsung I chen na gamsung hi chi le wa le jong hi a sal he jing ta in koi community hi ta san thei ham koi community chu ke adinga ki hin so na thei a hi dem ti ho jong hi boi ma jing a hi tain hi ji chun tu le tu a parallel ta a ti chu akika a side la lo hi la vai home center government ho dinga jong hi boi a Kuki chate langa ahung ke yu jong le Kuki chaten jong atinu melong ho langa ke yu jong le melong ho na tin kinu meitei ho langa ke kinu le meitei hon jong atin kinu hi chi to bang din mun khana hi adin lai ta wa hi in hi ji chun ama hon jong Manipur gamsung boy na hi ha sa wen khat la khat community ki to ta le ki lungsi ta in cheng khomovin kita san ta umovin ti a jong hi CSO lamkai ho na ko win nagalanga hi mi sagi na chi in ho Kuki lang a hi mi nga ana chi in hi chi naga le Kuki represent na chu gachi ho chunga hi ar hon khat la khat kita san to ding le khat la khat ki to ta hin khomang khom dinga hi tipna ana bolwe ti ho jong mo a hi in a hi tu hin KHIPC ho Thuphon ga vekit LEUHEN ama ho Thuphon pa hi January 21 ana phonu a hi tai a hin la mi tampin ina het them lo je wa chu avela hi chi hi highlight hin bolin kiti a hi ji chun avela hin sewa hi in Kuki History and Identity Protection Committee hon Thuphon a hin bol now press release ana bol nawa na seu chu a hi le KHIPC in nammi te ho Michael Lamjathang haukip akon kikang seding le social media thu sei la sa ching thei ding in tepna ahung ki nei ti hi Thuphon ahin bol a hi in hi chi hi neu cha ga veleuhan mi tampin I het theina diwa tuni a hi avela hin ta do hi in lama salang thu anahi ta jong le tuni chan ge a he thiem theilo I na lai ji wa chu hi chi hi avela nina su lat pi ding ti a hi ji chun ga veo hitin nammi te phaten ngayu win Kuki History le Identity Protection Committee KHIPC in anaki sei sa bang in Michael Lamjathang le James hi agam le anammi te dinga kipal hu na thei mi him a hi hlon ji in nam sung le society dam theina ding in amani hi Kuki nam sung le
Kuki gamsung akon ki pampai paimang na anakinei ahi tai amani hi haukip phung sung akon pu tellang in sung mi ahi hlon in aneu zo pu thado phung sung akon ahi hlon poi ti zong het chet angai ahi het chet ngai ahi chule amani standpoint hi mấy thầy CM lui en birin sing to ki tho khom over thado min mangcha a kukin nam min su mang na ding atiu ahi su mang ding atiu ahi ti hi paragraph khatna asai wa in ani na asai be na wa chu ahi le lamza thangle James in nam thu gam thu le lam kai ho chung thu thu di khat asai do je in support ball hi uwin amani hi seilo le amani hi seilo le inam din mun hi koiman ase apha ki heilo ahi amani sei jong la ase apha chu inam sunga koiman ki heilo ahi ti ahi in chingthei uti mi ching hon thu amo sei le lo ahi ti hi ahi in aban kin a sei na wa chu ahi le hizi chun nam sung mi te chingthei uvin amani hi social media Facebook WhatsApp Twitter X SMS le phone call hi zong le ki ho pi ti ho hi bol hi uvin chule YouTuber hon zong ho pi tahi uvin subscriber follower le social media ho sumneu khat muna ding deina ji in amani hi talk show interview ball hi uvin chule amani thu sei le thil ball ho jong post le share ball hi uvin mingol le mi phalo ahi asei si atam lai chan a thangtom chi uwa apa cha a lai chan a thanom chi ahi ve hizi chun amani akon kang se ding in KHIPC in nammi te ho tim na ahung ki nei in ahi ti hi ain phongovin chule a chaina dinga hi chule kuki te hi gam khat nam khat sim do ding ki gong ahi ji win social media a thu seila sa hi chingthei dom uti namlam kai ho chung thu hi hen nam sung le society chung thu hi hen lang asit na le aphat na hi zong le thu sei ding in lam kai ho ngan si dom uti adi set in YouTuber ho WhatsApp group admin ho WhatsApp channel ho le Facebook page ho thu sei la sa ngai kham dom unlang chingthei dom ovin ti hi KHIPC a kona Hetsah na lamza thangle James chungchang thu seita loading amani hi kuki gam sung le nam sunga kona ki pampai ahitai ti su Hetsah na ahin bolu chu avela in phondo kin wa hi in tu hin Sadar Hills lang thu neu chaga saikil LEUHEN Sadar Hills langa jong hi tu su kimudan dungzuya chu hi le tu ni chun Saitu MLA pu haukhalen in jong KSO Sadar Hills ho KSO Sadar Hills lamkai ho thilpha bol na kipa pi na ngai lut an kong anasimi ti ho jong hi mu ahin ngi chiwa hi athu ho jong na an het be nom waile na nasim be thewa hi in tu nai cha achu kangpu pi district hi akimuna sort ta jong le district kimuna hi sort ta jong le internet ho a hi ki khial lo lai chule Aadhaar card hi hen pan card hi hen ipi card hi jong le isim ding ting le kangpu pi district nga ki jong le Sanapati district ti a hi ji ngai te a option hi government pan anakoi nai lo a hi in ahin la KSO Sadar Hills ho lamkai ho panla na zala hi tu nai cha hung ki khial zo pan hi in
video masalanga jong chu ina sei ta win koi tabang Aadhaar card pan card ti ho a hi lawa hi le voter card ho a jong hi address ki khel nom hon DC office muna ki khel the wai tai ti a jong chu ina phone a hin hi chiwa KSO Cedar Hills lam kai ho panla na zala I chan ham khat ama ho panla na zala hi chi ho itup idoi ho chu anaki khel thei a hi ji chun Saitu MLA pu haukhlet in jong hita chu kipa pi vetsa na hi ama in muna he anakova ankong khom na ho jong ananei wa hi ti pa chu nga phon do wa hi in ahin la alang khana hi ivet na hi la tu lai MLA ho hi ta san na alhom hle jeng ta in azi chu popular government forma jaw loading ti atu ni chan ge a koima ki resign lova nam se pai ho hi han in pi ho hi han warning api wa February ni sim somni apana somni leni ki ka a ahung ki resign lova hi le hi chi to bang action la ding hi ti a phone do na na nei ho jong tu ni chan ge a hi I macha ki mo lo chule MLA ho jong ki resign ta sanga hi I chan ham khana panala dan ho hi ivet na hi le chun lang khana hi political langa hi fail de hi tawiti hi ki mu chen ma a hi in hi ji chun tu chunga pu hau khlet nin I chito bang ahin bol keu hilovin ama sa ajong chu jan hi video ajong se in sai ta win nga Chochanpur district langa jong hi KSO ho ankong so hom na KSO katin KKL ho ankong so hom na ananei sa ati a MLA hon anabol pi ho bang chu iga mu theu a hi in hi chito bang ho chu ivet na hi le chun tu a hi MLA ho hi 2027 a ding nga jong hi ki got na thilpha za za ahin bol hi tam ti ho chan ge jong hi gin mon lien ta hung ki hi ti ho hi ye theini de wa neu cha iga phon do hi in tu hin Hetsah Thuphon ti a keno KRAN KLA KLO ama hon Thuphon ahin bol now nga Hetsah Thuphon ahin bol na ho ga vekil LEUHEN cycle gam sunga cheng hausa upa chule mipi gen thei ha sat na ho alang tu gel a organization te ni lungil ta in gel khom na akinei in anoya bang hin Thuphon ahung ki bol in ahi ti hi Thuphon ahin bol win ngichi Thuphon ahin bol na wa hi point li ahin piwin cycle gam kai sunga keno KRA le kelo kele phalna het pi na umlowa sumle paidon kaidon dang koiman abol theita loading ahi ti hi point khatna ahin phung win ani na ahi le organization te ni phalna het pi na umlowa koima keng lam hi hen gari hi jong le arms puma va theita loading ti hi point ni na ahin seikit win athum na cho ahi la hausa upa hi hen gamsung mi pi hi jong le organization te ni het pi na phal na umlowa organization chom don le kai hin pi a uma akimat do le organization te nin join achung thu kisei ding a double fine ki bolding a hi ti hi athum na an sei kin win alina a cho hi le chunga organization te ni Thuphon hi milham hi hen organization mi hi jong le na sa lo a koi a to sot tu sit tu a kha le organization te ni in mo ki poloding aman mo ki poding a hi ti hi town command KRA achule town command KLA in Hetsah na ahin bole ti jong chu iga sulat kit no hi aban kit na hi le meeting notice ahung ki so in hi office Cedar Hills Chief Association Sahil ka kona outer Manipura kona Hetsah na hung ki bol hi in Nichiwa Sahil ka hon meeting ako pau hi ahile ahung lungding ni sim som ni le gate February 2026 ni le Kampopi district sunga school nei hausa zosi le teacher association zosi ZEO noi hi hen district council noi za hi zong le school thu a akisei ban jom
sei khom kit lova kho ta kit ji in avel in meeting ahung ki ko kit in hi ji chun hi chi meeting hung ki ko hi chi meeting hung ki ko kit na hi school nei house zo si thon lova meeting a hung pang chi ding in ko na I hung ki nei kit nu vin hi koi ta bang hi chi ko na sa lova ahung pang lo hi le awang se hi ding chule khonung le school thu hi hen oza thu hi zong le boina ahin nei kha le chief association hi hen school association hi zong le koiman ki boy pi lo ding aman akimo pu ding hi chi meeting hi last hi ding hi tan aban school thu meeting hung ki ko kit lo ding hi tai ka ki pai ti hi Thuphon ahin bolovin amun ding hi le sahil ka office mun hi ding ni kho le 28 February 2026 Saturday ni hi ding aphat le pungsom la khat hi ding ti chu sahil ka ho a kona Thuphon neu cha iga sei beket no hi han lang tu hin mini kina na thim kichan to na thim ding ki chu a kinil na za chom social media viral la chu in namu de wa hi ta in mun tina hi che ho group za chom ma jong chu ahung ki post ta in amani ki tu mo na hi het so ke wa hi ama sa jong chu ku ki cha te dem na thu so ahin bol lo hi in FNCC ki ti ho loi to IPFM ki ti ho ngi chi te ni pangkho ma chu ku ki cha te dem na thu so za he ana bol jiu a hi in hi chi IPFM ki ti jong hi he thei diu kha chu mi them chakhat bo ki loi khom tanghul ho asang kasar lam kaina a hi hi chi hi het diu a hi in ningkum la ya chu UNC hon jong hi chi asang kasar ki ti pa hi apan muna anga na dinga thu api o hi ni chi thu api je wa cho aman anga ding pha na apan mun chu hi chi pa hi rosan ki ti pa hi anapi a hi nangin tu phonin ti a hi ama hi atu sa hin aji chu asei ngai khat a hi je a chu ama hi ta san ta an tu sa a hi wanga chu to gon thil izakai meeting ding hi han dem na thu hi han ipi izakai hi zong le hi chi organization mina alam kai chu ama hi tho hi amina chu rosan api thu a hi in ahin la izakai agong tup chu hi chi tangkhul pa hi aman agon tu ma hi ta chu meeting bolding hi ai zong le ama sign bo hi agala wa ama hi meeting a zong zaw khalo chule ipi thu ki seiding ham agenda I to bang ham ti zong hi het sa bi se lawa chu hi ta chu anaman chaw le tu chunga hi chi rosan hi nom talo a hin anop lo phat na chu ke hi chi indigenous people forum manipura ko na hi resign ka ki boltai hi chi a hi ka jaw ta lo ding hi ti a hi ama hin apan muna ko na hi adal ha na ding thu a hai na ding thu hi an thelu na hi le tu chunga hi asang ka sar hi lung hang hi chu ipiji nam tele midang zat dang ho mang hel lang hi le aman athu thu a sot thailo ding ana to ho zo si jong a bol thailo ding a hin la hi chipa aman cha a hi le chipa hi hiat sa wa hi mei te hi jong le Christian khat hi in mi kineu sa mi khat hi in chule angol khat hi in mi sei nom jing khat mi a hi je a chu ama hin a het chin a hin ama ki pan sa lang le amina chu ama chu president hi han a hi lo le leader hi jong le keiman hi ta ka sei a bolding pole ti a chu na pan sa a hin la tu chunga hi ama jong hong lim do pha na chu apan mundal hadinga hi ta chu lekha na pi a hi le chipa hi ananom talowa dil hi a ma pa na hi nasata a hi chipa mi ta san thei ham ka ti le hi ti khati a hi na zo si a hin sei do wa khat la khat hi ki dem to wa ni ta cha aphat lo na jeng hi hung ki sei do wa hi tain a hoti ai le chun tu chunga IPFM ki ti holoi hi
koi ho lam kai na ham a hi lo le I to bang to go nei ham I pi bola Kuki cha te hi ta hi adem theyam ti pa chu I het the ni dewa niau cha iga ki hil chet no hi in a hi le hi chiwa FNCC ho jong hi ga ve kit lo chu ama lam kai na hi ki chu ama idea nge na hi hi chi ki sim hi chu tu a jong hi ho hin FNCC ti wa hi le chun milong ho ngen na hi dem itiu a hi in hi lo a hi chi wa hi tang khul ho lam kai na hi mei te ho to ki tho ho ma wa hi ta chu Kuki cha te lam la na ho jong hi I chan ham khat na asu si na wa hi ta chu Kuki cha te against nge na hi na tong a hi vi a huti ai le chun I chen khom piu tu le tu a email ma I neu mei te ho ke wa hi po in aning lang khat na Kuki cha te ana thang thip le amit thip ten khat jong ana umjing na lai ti jong chu hi chiwa ko na hi mu thei a hi ti chu het thei ne dewa ga se wa hi in chule hi chi FNCC hon jong condemnation le kha a hin bol kit no ven hi chiwa condemnation le kha a hin bol lo hi point thum a hin pe win zan hi thil so chu neu cha ina sei ta win gam ki hal na chung chang cho hi in hi chi chung chang a jong hi tu chunga FNCC ho hin demna a hin so kit no hi in a hi le ipi chu a dem ham te le zan hi a mi hon anamat nu aseng wong si kiti pa anamat nu wa thu anado na wa video asim kit nu wa Kuki CHATEN emanu vin hi ti tin e bol ve ti a za za an se video a hung viral sa pau cha hi in hi chi pa ki mat nu chung changa hi demna a hin bol a hi in chule milham ho Kingson moiwa kiti pa hi thal anaki kap je a chu hi chi chung changa jong hi demna a bol kin athum na a cha hi le lungtar hills range ti chu hi chi hlang anaki hal na chung changa demna ho jong hi FNCC hon a hin bol kit ve ti a hin ama ho ki kumna ding I ma cham lo a hin a hin la tu a I sei ma bang wa chu Kuki cha te chunga anami thip ting teng Kuki cha te chunga I ati le thi mo ki chan sa in Kuki cha te hi I ati la ki sumin se thei dem ti a to go nei jing lam kai khanin pan ala hi je a chu tu chunga jong hi chi to bang condemnation ho hi hung ki so the hi ti chu nge thei ne dewa iga phone ke no hi tu Hindustan time a kona article neu cha ga sei lo hen meitei gam sunga jong hi thing noi ho meitei thing noi ho mi sagi anaki man kit ni ti ho jong hi mu a hin ama sa jong chu kana sei ta in gam sunga hi tu le tu a CM tha pa jong hin to gon na sata nei a hi in Manipur gam sung hi hung lung ding la izar ham khat zo le hin gari number plate ho jong hi meitei pa wa ji ta ding ti ho chan ge yo jong hi agenda nei wa hi in hi chi to banga chu agam sung hi buffer zone su se ding meitei ho agam sung wa nung che Kuki cha te gam sunga nung chen sa ki ding ti ho jong hi to gon phate ta nei a hi ji chun a phat chengai center force le state force hi operation abol sa hi ni chi operation abol na wa hi ai ho lang sanga hi meitei lang ho hi tampi thingnoi hoi anamat do bewe ti a hi ni chewa anamat do ho jong hi ni chewa hi amin ho jong ahung ke ta do in koi group ham ti ho jong hi phati ta ki ji a hin PLA a hi lawai le prepak pro ki ti ho loi ni che ho loi hi anamat do wa hi in a hin la hi chi news a ko na ivet na hi le lungdon ta prepak ho anamat do naw hi ga velo chun Indo Myanmar pillar somsagi le ni apat na somsagi le thum hi chiki ka a hi meitei thing noi ho ama do theina lai wa hi le chun hi chilanga hi meitei ho ki sel ham ti ho jong hi gen mona lin ta hi ni chi ga he thei deu e ho Kuki cha te district khat jong a hi in chule a ho jong hi yango bung ki ti hi he deu hin lai jang kom lang kho hi in hi chilanga jong hi meitei ho tu ni san ke a au mo wa hi le chun ei ho hi langa hi apha chenga kilam hla a hi in
hi ta chu mei te ho tu ni chan ge hi chilanga amat jing wa hi le chun hi chilang side ho hin operation pateta ai ki bol lo ham a hi lo la mei te hon hi ta hi lam hla na nei jing wa mei te thing noi ho active ta jing wa hi le chun e ho dinga chong boina hung thei hi lo ham ti pa hi iga he thei ni dewa hin phon do wa hi aban kit a hi le e ho gam sunga kuki chate dam theine dinga jong hi avela na sata na ki se ya hlani walzen hi chi chung chang ho hi anaki sei a hin ipg nam ti a hi le hi chi popi anaki pa chalei ho anaki sim na ho cho het dewa hin hi chi pa chalei ho ki sima tu ni chan ge igam inamin gen thei ha sa na itu wa pathin ho cha ten pathin ho ding dana sumla pai ne la cha ki hol lo je wa i chan ham khana gen thei itu pau hi tu ni chan ge a jong he achal hajing na lain news za chom choma cho akivet nai le tu a hi tangkhul ho gam hi hen a hi lo le e ho gam sung hi hen hi cho a jong hi aban ba na hi ahung chal jing na lain hi cho i vet ting le hin kuki cha ten tu ni chan ge a gen thei hi chan i thu nung wa jong hi ki sim phat na ding lung thim igel nai lo ham kanile i bol ji wa imi isa lo wa gi ho a in a lo ahung ki hal pi a abu ho ahung ki hal pi a lo ho ahung ki su set pi a hila ki pona mama action kila nom ten a hin la kila thei lo i pi ji nam tila i chon phat lo ji wa i thil bol o phat lo ji a chu min i chung wa thil si a hin bol ting le kilia thu thei lo hi ji chun kanam mi te ho khangu hitin pathin ho cha te hi wa hi le hau sat ding go po te igam inam phateta ikiven bitnuwa igam inam sung dam ta ding pa zo hi kho sa hi tin pan la LEUHEN tu ni igen thein ho zong hi i chan ham khat kil ham ding a hi ti chu a chaina pe na neu cha ka ga sei the hin tin hi chan chu tu ni Kuki news mang cha a holim na hin nei na ho le hil chit na in bol thei ho hi chan chu hin tin tu ni Kuki news hin be a hin ngai la ho zo se na chung che win ka ke pa in bon cha wen pathin in phat thei na bo jing taw han Kuki